Mizoram Journal chuan in zawa in chibai kan buk vek a cheu Myanmar rama sipai tatmado Sorkar do dalna sabber tu committee representing pidong sung hluto CRPH chuan Myanmar Tangrual Sorkar unity government apian thu an puanga hei hian Myanmar mipui tam takin social media vela an lom zia soin an rilfak na sa hle he Tangrual Sorkar Thar pian thu hi CRPH hoten Myanmar Special Envoy to United Nations atana anruat Chin pa Dr. Sa chuan April ni som paruk zir tom ni khan apuang zarani Dr. Sa hi Sorkar Thar chuan Minister for International Cooperation atan aruan ngal ani Soluin chuan Twitter kan kum thara Tangrual Sorkar National Unity Government apiang ta kan lome Myanmar kan hmangai mal somin omro se tina ziaka tren katin Dr. Sa fakna le CRPH thorim na an fak hle bok Dr. Sa chuan voin kan kum thara kan history ala ngai lo le ahma saberatan Myanmar Tangrual Sorkar Unity Government Thar apiang ta ani ti in Myanmar mi puite chu du sakna a hlana ni he Tangrual Sorkar Thara hian CRPH hoten acting vice president of Myanmar atana an man mek Karen pa man wing khaing than chu acting prime minister turin an ruat boka he Sorkar a hian president chu win min ni in state councilor atan Aung San Suu Kyi ruat ani he Sorkar lai lok nar kai tu interim cabinet atan ministry som pakateng kol turin minister som omin deputy minister som pani anom dona avain union minister som ni paruk an om ani anjinga som pathum da chutlang mi ethnic group ayo ten nia meichia pariat an om bok cabinet minister zinga kachin nam ayo pathum an om vice president atan Dua Lasinla defense minister atan Mountain Thit CRPH te puang tu imon ruat ni in deputy defense minister atan Khin Mama Mio Myanmar Institute for Peace and Studies Security Studies mon politician ruat ani foreign affairs minister atan Jin Maunang minister for human youth and children affairs atan so now Susana la so Yangon region om karen nu ruat ani deputy atan Miss Thin Zarmaun kumsom ni paruk leka upa sipai Sorkar dulo na lan tinana thei top so tu Padeban township Yangon region atanga thantin chu ruat ani a Eli Thin Zarmaun hi unity government a union minister zinga naupang berani federal union affairs minister atan Dr. Lian Mung Sakhong ruat ani bok Myanmar now chanchin bu chuan CRPH a hian February ni khata sipai ten an pai thlak tak National League for Democracy NLD party mi le sa an tam bera asul sutu le phusa tam beran ni ati hetianga Tangrual Sorkar insiam dan hi CRPH ho tu ta chuan tlang mi nam sipai ethnic group organization pol tenena inbiak ron huwa Federal Democracy Charter anga siamfel ni nan soi Federal Democracy Charter chu mas ni somthum pakat khan CRPH se chuan kumsang ni pariata sipaiten ramdan pui an lo siam pai bo abolish nana an siam ni in phek som ni lai ani Federal Democracy Charter ang chuan National Unity Consultation Council omin chuan Federal Democracy Force asiamanga chuta chuan CRPH ayo le party dang ayo telin ethnic organization ayo te civil society ayo te le civil disobedience movement CDM ayo te an tel bokang National Unity Consultation Council NUCC member tu te chu kar le lama khian puan chu an tum thu tarlan ani Federal Democracy Charter anti phek som nia cha hi
kum sang khazakwa somkwa le sang ni pariata National League for Democracy NLD ten tlangmi nam ethnic armed force an biak ron nuwa an kalphung tura an siam ni in nimin zirtom ni April ni som paruk khan avoi khatna tan mipui te siwata an puang chuak chau ni in an soi heti lai hian Myanmar ram chung mun rang ranga sipai sarkar du lo na chu mipui ten an lalan tir zela kol Buddhist kum Thar hun lai ani boka huo le hlim taka man a in sipai ten an mani du lo na lan tir na a kong zo tu an ka hlum tak mi se sari chuang te zana en tir na ni pa in le tatma do sarkar du lo na lan tir nan silent strike ti in ngoi renga lungoi lo na lan tir nan hun an hmangani zirtop ni khan moniwa sagain region a sipai sarkar du lo lan tir na konga hruai tu lar tak wai mo naing chu motorbike ka chon lain private car police pasari vel chuang ten ron suburin ama hi an manzuya anua social media thalak ta langin amit bulvela amai de chu aduk cher chora soi sakna ni nge in an ngai waimo naing hi mantur a anti wanted list jinga tel ani miss do mio ai solidarity trade union of Myanmar ho tunu po monion yan gon huna man ani bok Myanmar rama United States Embassy chuan thu chu siamin April ni songpanga a protester hruai tu wai wo naing man ani dan chu demin mi jathum chuang zela khung mek te chua turin sipai sarkar an phut ani uluk taka February ni khat nulama thil thendan chin chia tu pol AAPP te chuan February ni khat nu tangin police le sipai ten mi jasari sompanga an ka plum to ani anti ni som paruk April khan township kachin state ale kyondo khua phayu so township karen state ate mipuin dodang na kongzo anneya tin loi ko kaya state sticky rice ball strike tin mipui ten bu ban cho chumin democracy kan du ti te chiakin kantor wadi times chuan atalang radio free asia rfa chuan ming yan khua karen state a sipai ten mi pani an kaplum ati nimin April ni song paruk khan au jaya district bago division yangon bula police ten mi somvel an ruboni in report ani bok April ni song pali khan tamu khobul pahe bridge leibula kisan gautan kum somlimi le anupui hari maya kum somthum pakata chu ka hluman nia ani nu pa hi Myanmar a gulkhali ania am motorbike ka hian bong hute abuka wangin bong hute an zorlai ani an ringa an chung ta chuan sipain an ruang an la kan lo wangin an thi ni la la in an hal ngal ni in Myanmar naw chuan a soi tamu chevela mipui then kha chu India an ral tlanwal towa February ni khat nu atangin tamu kho chevela mipui nunna chan paruk anom towa April ni sompanga kani mun second region a mi paruk ka lumangin an soibok zirtom ni April ni somparuk jingdan hi le chan vevel khan uchit tun street mayagon yangon khopuya mi soman an nia inse yangon muna thalai walten silence revolution style silence strike ti in sipai sarkar do dalna anan tira hatiang dalar khwa loi khobula chuan protester ten an kholuna kongpuya motor le sipai wak vel dan na tura siam chu hal dar ni in Twitter a anjiak bok mogong le patak khwa kachin state ta chuan mipui ten KIA welcome Kachin Independent Army te u kan lo loma chu tin kongpuya lian pui puin anjiak keu kwo bok Myanmar a Tangrual Sorkar Thar Unity Government nimin zirtom ni apiang ta chuan Kachin tlangmi nam atang cabinet minister pathum vice president dual lasila national resource and environmental reserve atan Dr. Tu Kham le deputy minister for education atan doja hlarpan iteruat ani Reuters news chuan April ni somni pali khian Association of Southeast Asian Nation
Asian ram som ho tu te chuan Indonesia khopui Jakarta Myanmar chungchang soi ho an tum ta a heta hian Cambodian Prime Minister Hun Sen chuan tel ngei atum ti Facebook a ata lang to ani ati Asian ram hian office bulpui secretariat building chu Jakarta khopuya an nei ani Myanmar ral tlan Mizorama ommek te lam hoi vele thunglok ila April ni som poruk zir tom ni khan pulal rin dikaral te hachek bial tu MLA chuan Myanmar rama sipai thu nei na wanga an sahim na zonga zon ha tlak ral tlan dor pui veng thara tloa an mamo phoru na aman turatan poisa fai civil disobedience movement supporter ta kota ahlan pulal rin dikaral te MLA chuan zon ha thlak ku le nau in mu kho mi acha kom em rolin tuna zo na thlak te ne na zo fa te in pui Mizorama kan in mu dan chu apoi ati thu soin mani ma sia le ham that du wanga Myanmar sipai ten an thu nei na mang suala aram mi pui te chunga diklo taka thu nei na aleka wanga mi puin an dikna le zom na te po pa ngai taka an mang theilo chu dem om ati thu asoi an sahim na zonga Myanmar mi pui te le zon ha thlak ral tlan te chu Mizoram mi pui zong zong in thinlung takin kan lo dong song chewa kan tharang chewa nangma ni chawin in tualo in torna hi kan torna ani atia raw khata torpuina thu soi mai lovin a mun ngeya kan lo kalani ati Myanmar ramboina pathian in remruat na thattak mi pui te tan ani nge yang ti arin tlat thu soin tuna mi pui te torna chuan remna le muan an hnuaya thlamuang takin nun le hun an man thuai be sei thu te ei le in ni tin mamo chungchanga har sana thleng theilaka mang ana tur a om lo India ram Sorkar ngai dan chu eng po ni se ei tur nei lovin in om don lo in har sana pui tu cheu in bula pathian le in unau te kan omani ati ral tlan te har sana su kiang turin an tan adin zel tur thu soin Mizoram chu zo na thlak te in pui aniangin mani ina in chol ha damani Myanmar lama khwale tui tha anianga Mizoram po khwale tui tha ni zom zel tura chain he hun har sa taka wang hian kan u naw na hi kan sui nge zual zel turani ati bok Mizoram Pradesh Congress Committee spokesperson Dr. Lalian chung apoin Myanmar boina wanga ral tlan te chu Mizo mi puiten an torpuya an lama an tang ti soin Myanmar mi puite torna chuan Mizoram le khovel mun sang sanga Mizo na thlak te ril ru a khoya an har sana chuan na sa takin an mani hriat thiamna le an tana in pek du na na sa takin a pe ani ati eng po thleng se nget taka kan tran ho zel a tulani ati bok Myanmar atanga ral tan lo boi pui tu CDM working committee hi Mars nilia chopchil takadi ni in Mars ni rukatagin anrem se dan in ma alang ngalani tuna hian damlo damdo in lama en kol mek chung koli omin nu naw tam tak naw pai naw nei mei tu te po anom nuala alo thleng thar kwarin tin mun thuma anom bok sileng la ka filim then kha chu an mamo tokin an in loa tui har sadawagin an poisa nei le tanpuina an dona tangtein tui an leya an che namuna midang te mamo phoru na tura changlo siang te po an om azat chi hria thei ni lo ma se tuna hian Mizoram puma ral tlan mi sanga an tin thuak to an rin thu an soi bok CDM supporter ho tu te chuan ei le in te ni tin mamo chi sang sang te chu pathian ni Mizoram mi puite kal tangin mak takin min pezel chuat pha le mut bu thlengin a thlonin min pe ti anin an soya anin ngana chu pathian le Mizoram mi puite an ni Mizoram mi pui le tlom ngai pol ten tranpuina an pek po adong tu te hne na za adeng tu te hne na za a thleng tur ani an mani lo boi pui tu te po mani in tum vek turin kan in ti vek ani an ti a amani ngai poimwa ngai ven tu CDM supporter advisor pusi ngun lian chunga puladin dikaral te chunga lom thu an soi India ram lam hoi ve le lok kang o COVID-19 second wave in nat taka India ram atuam mek lain Hindu hin kum mela an mana wangin sipui darna
snasale zual din hmuna India ram chu ading mek kum mela sang ni som ni pakhat lom na Hindu sakho dana serni bik ni chung khan mihring nuai somli pariat point panga pakhat ruel ba cha hian antela hetiang taka mihring tam COVID-19 in vena da bo maka an fuan khoma wang hian Haridwar kum mela atel jinga COVID-19 rikai sangkha zasari ai tam mu chua to ani chung jinga chuan Hindu pui thiam le sakho zui tu tam tak antelani Uttarakhand state po hemi awang hian rikai thar an pun pha hle a heta tel hi pui thiam jinga rikai an om nuala an jinga president of the Akhil Bharatiya Akhada Parishad Narendra Giri chu COVID-19 wangin aims Rishikesh ada lu ania Swami Kapil Dev po COVID-19 wangin private hospital a April ni som pathum khan athi ani kummela nei na mun zau zong hi hektar zaruk somsari vela zawania Haridwar khokianga omania Teri le Dehradun district Uttarakhand chunga omni in Rishikesh po ahwam telani Hindu sakho biakjin pilgrimage poimo tak Haridwar hmuna kum snan hi kum som pani dana nei thina nia an nei la hiam planet Jupiter chu Aquarius chin chiana angin om thina ni mihring nuai somli pariat point panga he hun poimo ruel batch April ni song pani le me sankrinti April ni song pali ni khan antela heta teltian COVID-19 in kai hruaina dan face mask social distancing an zom lo fai vekani Hindu sakho biak jinna atelte hi RT-PCR rapid antigen test manga endikan iti Haridwar Chief Medical Officer Sambu Kumar Jha chuan April ni songpali khan asoya RT-PCR test report chuak lo tam takaloma kummela muna rikai in mi sang ni an pelang ti asoi tun thleng hian sadu somthum da chuan COVID-19 an kai towa heng sadu te hi eng sadu pol nge an ni ti soilawin pol sang Niranjini Juna pol tam tak an tel ti NDTV chuan atalang Shiv Sena MP Sanjay Raut chuan kummela manglo hote hi COVID-19 sikpu da tu an ni theya chu chuan buaina neme no tak thlen tu an ni theya ni ati Karnataka State Sorkar Haridwar hmuna kummela manglo ho zong te chu coronavirus an veilo finfia vek tu le mani in ani khung sang ngei tur ani ti hriat tirna Sorkar chuan ati chuaka kumin hian kummela man reizong hi COVID-19 wangin thlakhat April ni khat atanga somthuma tan po toy ania kumdanga anlo ti thin dan pangai a chuan thlali bor vel lai January thlai hola tanga April thla thleng a o thin kum hi sankis chong ania in mu khop am ho tina nia Hindu sakho le kabua po achuanga an nei chan le a chevel chui thui lo mai la tuna Haridwar kummela kumsom pani dana nei thina hian India ram mun sanga Hindu sakho pui thiam le sakho zui tu te an tel thin an jinga hian le ka thiam tak mi hausa Sorkar na thok lian chartered accountant doctor professor te he in bual thiang hima hian an tel thin min January thla atang khan tlo tu mi makta duai somni panga an tling towa tunkara ani serbik ni chung khan mi nuai somli pariat point panga pakhat an telani he tuya in chia in bual thiang hima wang hian mal somna le muing hilna dong turte an thil lo ti sual to te tleng faya ngai damna chang tu ni in an in ring ani Hindu sakhuwa hi khovel major religion zinga mi le sakho upaber zinga mi ania an sakho zirtina le sele sang tam takom hetiang taka sakho upa an ni chung hian India le Nepal rama bak ti tham an omlo heti luya in chia tura mithiam puya ngai te nen lam sipui leng kara an phu sambur murhan mu hian sakho dang betu tan chuan thil a thlak tak ni in alanga munom lam a in COVID-19 super spreader ani theidar ngai tu chon rap thlak lama akal zoka ma se anrin na ani mia wangin dem hlei thei ani bik chuang lo eng sa khwa po hian tong kam moi lo ni lo sela bual at le a chil tu hi anei veka
chu chuan mani sakhua dikle thaber hrianna a keng tel bawk si ani hi hindu sakhaw betu an sadu ten hripui leng kara nuna thap tak mewin an sual ngai damna turin engpawh huamin india ram hmun hrang hrang atangin fuan khawm min hun an hmanga hetiang hun an nei hi demom hle in a ngai thei awm e kawng leh lam zawng a chu chuan an rinna a an nghel nge zia ero alang chiang veu thung loya hripui leng kara hlau hlei theilo le an ni in huamin hindu tam tak ganjis luya in chiama se nang le ke chu midang hri kaidar lo turin krista lungpui ngheta kading titlatin mani le midang te tan amal somna ni hi kan ti tur ani don lom ni viewer te hna ngenna lam ve thung hanjep ve leila kan channel min la subscribe saklo te khan min lo subscribe sak ve ngei ula subscribe tin me nuwa notification bell ka hmet le in ola inda don ya